Sar, belakang kucing naik hang jeng muka kayo. Ini sajak Asmika Debarma. Ini to semifinal. Jatuh saya mana di Idol season 2 noroi. Enggak ini Asmika bersajak boleh na. Bina rengka kepulai. Ini dozonan bising ngomong prop 1 bawa silengka. Tam kok sana ini apa nih Asmika nih bagai. Kuno kok sana. Kok kepulai ini bono kepulai suka sama kok ya bo. Okai sungguh orang je bono tu mani, kuplai tu kan ठीक আছে, কিন্তু umtikai no jod bono no kuplai kai nai, cino mane orang tu kuplai idol je sungguh mani, ang bono mane sungguh dono bat ma jano go, karon orang sungguh bojiti huni ani asuk ani proud jako, sini borong no je orang tu ini, hamil lama ni, je ozga kaham jaga tu huni si siri tu mani, orang dono bat jano go. Angkai pun saya, orang aku mana cara itu. No to jatuh support kayak mana? Korang bisa non family members? Family members ini kalau anda sahaja korang ni, susah juga. No ro bom hai ke barzap. No itu lasijak, bagi dikirjak, mana sering frutan no rogo. Lasia na, lasia kiri. Kan rapi tong mana? Dan orang kuno bono hanya bela. Tarzap di lekat pur di mana? Support ke bono gan semua. Sartam kain no. Habis itu. Acha. Tina kau dia, orang jatuh nah ini jatuh no number 1 na nangan apa pun kau dia. Dia bisa kaya na, hai tu semua. Waktu itu dia apa nusulai dia great chance manan bro. Apa itu hati dia. Angkong na aku masa nak. Bro, kaham bersau bro, kup kaham sih. Acha sar. Nung to